فواحد ضيف قال انا مش نازل تاني هترهبن. ده ما ينفعش، ازاي تترهبن؟ ده فلان ده قاعد بقاله سنتين لسه ما ترهبنش وانت تقعد النهارده تترهبن؟ قال لهم بصوا انا هترهبن يعني هترهبن، مش نازل من الدير. شفته بعينيا دي وسمعته بودني. كان يبكي يقول انا مش عايز انزل، انا حبيت المكان مش عايز انزل. وبعدين ايه، نزلوه بالعافيه. فنزل على اول الطريق ركب عربيه نقل كان فيها بكر كهرباء كبير ده، فعمل مطب حادثه كده، راح بكره وقعت، راح فعص مات. فراح رجع تاني وقف، واي عربيه داخله جوه بعت لنا الحقوا اللي انتوا ركبتوه عندنا، صلنا باهله. فبعد ما روح جم بقى اهله قالوا حاجه جميله قوي. قالوا ايه بقى؟ اخر زياره جالكوا الدير كان سايب جواب مقفول، قال محدش يفتحه غير بعد شهرين. وبعد ما سمعنا الخبر فتحنا الظرف ده لقينا مكتوب فيه الشقه بتاعتي ياخدها اخويا فلان، والفلوس اللي محوشها مش عارف فين ياخدها اخت فلان. قسم كل حاجه وقال لهم انا رايح اتراهبن ومش راجع تاني. الاباء قالوا دوت احسن من راهب، لان نيته رهبنه وجاي تارك ووزع كل تركته وقسمها، ومن قلبه مش عايز يرجع، وعشان الطاعه رجع. بخت الانسان ان هو ايه، يكون قلبه حلو ياخده ربنا بقى باي طريق. عشان كده في طرق كتير، يقول لك ايه، علمتنا طرق الخلاص.